The Ar-Arako Konsal Saluyot Ilocano Entertainment Show. Kastoy ipanagbiag ni Apo Hawaiano, di amuta na namay itibiyag mo, di talaan mo atumen ang sakripisyo, hindi inaldaw kayem buwa panagtrabaho, hindi binikat sa paenan tay bumangon agrubuan kan isa kanam tay balon mo nuti ka makamaneho wenno awanan ka tay karo kamu demun jay pas para alas 5 ay biyak ni Hawaiano, trabaho, tapno at damit, tulyar mo. Ay biyak
metlaeng, tatadenak, iti maminggasot, higamer na